hari abajije bakomeye babaga bicaye barimo bategera And there were uko bafite judges ikibazo yuko baraganira who were talking about different issues. abandi bicaye karategera nyuma araza gufata inkoni And then they will make a judgment. noneho hari aho bagera ugasanga imfura And then it umwe ari comes hari to undi a hariya point kuri babagabo bakomeye where you have elders talking, umwe ashatse nko kumurakaza no kumucecekesha and one of kugira ngo them amwereke ko tries to akomeye shut down the other to Huh? prove that he's more muri icyo important. kiganiro kiba cyabaye During the discussion, maze umwe akamuhindukirana kugira ngo amucecekeshe akamubwira ngo urise ibintu se wambaye inka and the other one turns asking, questioning the authority over them. urise ibintu se wambaye inka Who are you to talk to me like uri that? rusanganwa wambaye inka What have you done for me to talk to me like iyo that? wumvise umwe avuze atyo abwiye undi So when you hear men questioning the other's authority aba over ashatse them, kumubwira ngo cecekesha ibintu bwose n'uburakari n'agasuzuguro he's wawe just warning them about their ntacyo attitude, wankangaho na kimwe yaba ari se ibintu wari uvuze that they are not afraid of them. ni ukuvuga ngo iryo jambo rirerekana uwo muntu agaciro afite mu mutima iyo avuze n'uceceka pana abandi wowe The urankanga se person shows them their authority. ni nko kuvuga ngo ni umugabo uziseruka undi wese akamadoza kakubaha warankamiye wandinze ubworo uri igitangaza uri inshuti yanje magara muzambagira ngo ni abanyarwanda gusa bo bivuga cyangwa abandi bagize uzi ko n'Imana izi bivuga mukavuga mwagira haya ikaba yo kwirahira ikavuga ngo And he can uri swear Nowa se and say, are you Noah? uri Daniel se What have you uri done? uri Yobu se uri Are you Job? tekereza iyo mvugo y'Imana Think about that language from God. definition y'umugaragu A servant, haba umugaragu hariho n'uwo twita boss there is a servant and a master, ni umwami nanje ndi umugaragu we and I'm the servant. of the tihoba Lord. umugaragu hatari umwami You can't be a servant when there is no Lord. iyo dusomye ijambo ry'Imana When we read the word of God, tuza tuvuga ngo umwami Yesu ni umukiza niki cyanje when we read the ni word of God, umwami we said he is our Lord and Savior. mu gifaransa bizavuga ngo il est le sauveur He et is le a Seigneur Savior and he is the Lord. ni Two ibintu bibiri things. amen noneho rero iyo usomye aba bantu nk'abatatu hari igihe wavuga ngo bishaka kwerekana ko Imana itazirondora ku butoni And when you read about these three men, you know that God is not a respecter of men. nanje niza amasomo kuri aba ngaba Imana yagiye ivuga yameneye amabanga And when I read about these men, ikababwira amabanga who God revealed his secrets to, kubera ko Imana itarondora ku butoni because God is ngiye not nubahiriza respecter of amasomo men, avamo if nanje I nakwandika kuri urwo follow the rutonde lessons in the Bible, I could also iyo probably be lisite part of it. ntiruzura nawe wajyaho mu bantu The Imana list is not yishurira complete. amabanga yayo yose ubushize twarimo tubivuga mu nama tuganira ku murimo w'Imana In the last meeting, we talked about it. hari igihe abantu birirwa hano saa 11 n'igice dusoze amasengesho y'igicaniro bagataha Sometimes we are with people during the altar and they leave at 5:30. tubivugaho mu buryo nka bubiri We say it in two ways. hamwe birumvikana Sometimes it makes sense for them to kubera leave. ko bamwe baba ari ababyeyi kuva saa 5 bakirirwa hano kugeza ayo Because masaha some of them are here from 11 a.m. and they have biba family bisaba to ko attend bataha to. bakaja kureba mu rugo So izahiriye it's necessary to go back home. ariko kandi But also, tugomba no kumenya ko bariya niba babiriwe hano ku gicaniro niba babatse umuriro we know that they are the ones who are fire starters. niho abandi bose buririra kugira ngo barahure. Those are the ones who light the fire first and everybody else comes from sinzi iyo lights turi from muri seremoni bakavuga ngo batse za buji You know, when we are in a ceremony and they ask you to switch hari on uwatsa mbere to start the candles, to light the yamara candles, agaherezo undi there's agaherezo one person who undi starts agaherezo and light the other ugasanga people's amateraniro yose candles. za buji ko ziraka. And eventually the whole assembly has candles buriya that are rero lit. bariya baba biriwe hano So for those who baba spend the day bafite here, umuriro w'igitangaza they have big fire. bariya batsa culte They start the service n'uwiriwe hano wenyine aragaragaje
And those who have spent time here, you can tell. Abe no kuyobora mama bishop wayoboye si kimwe n'umuntu uvuye mu kazi ngoze hano iwe yiriho cyane. Even the moderator, because she spent time here, you can tell she's not coming from another another place. Rero no place. kugira ngo tubasabe Imana izibafasha mwihangane abadafite gahunda nishi mu rugo muza mwihangane kirte. So this is a reminder for everyone to stay around for the service if you don't have Ikindi to. twagize ibihe byiza bitangaje. Another thing, we had a great time. Mudufashe duhe Imana amashi menshi cyane. Put your hands together for God. Gusa narinzi ngo uyu munsi kubera ko ari konje. I thought that today, because it's a public holiday, nubwo mutahagera saa 5 maybe you couldn't have made it at mwaje 11 mu zindi a.m. gahunda zari ziteganijwe kuko simwe mwari kuyobora abayobora bo bagera hano mbere. You would have attended Kuko other n'umunsi uzwi wo programs. gusenga no gushimira Imana It's a n'imirimo long Imana day for yakoze. prayer and supplication. Ariko nibura nka saa 8 Maybe you could have made it at 2 p.m., saa 9 3 p.m. tukabona benshi bari hano. Tukaje gusanga benshi barahabaje And we gushima could Imana. have found lots of people here giving thanks. Ndagira ngo tuzatwibukanya kuko igicaniro gihari. So let's remind each other about the Thursday altar. Kandi Imana ibagirire neza. May God do good to you. Ariko abaje muri mugoroba ndabonye bari benshi abaririmbyi bari benshi. We saw a lot of people who joined the service, lots of singers. Reka tubaha amashi menshi cyane ko Put your hands bitabiriye together amateraniro for those who y'umugoroba. came. Ariko ibaza nko kuhaba nkakumanywa guhera nka saa 9 saa 10 ibintu byabaye aha hantu. Fred ari yarushe cyane ashobora kuba yagiye. Mumumpera amashi menshi cyane uriya mwana yakoze ibintu bikomeye. Sente yavumereye aha hantu nkaza numva n'ubutaka bwose ko buranyeganye. Habura ya mirindi imwe nza mbona y'aba bahungu. Baba ariko iyo muza kuhaba igitangaza kibaje. Uyu munsi bano. Safa vuga ngo ame. Yubu. Ariko twashimye cyane. Sarire uyu munsi nayo uko nigisha muri mugoro. I don't know where to start tonight. Ariko ndumva icyo Imana yampaye ndakivuga. But I'm going to say what God has given me. Dusome muri Ezekiyeli igice cya 14. Let's read in the book of Ezekiel, Umurongo wa 12 verse 12 tugeze ku murongo wa 20. through 20. Ezekiyeli 14 Ezekiel chapter 14, umurongo wa 12 verse 12 turageza ku murongo wa 20. through 20. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu igihugu nikinkorera icyaha kikancumuraho nanje nkakiramburaho ukuboko kwanje ngakuraho urushigikirizo rw'umutsima maze nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu nkagiteza inzara kubera ibyo bakoze nkagitsembamo abantu n'amatungo 14 nubwo cyaba kirimo aba bantu batatu Nowa Danieli na Yobu gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa ni ku mwami Uwiteka avuga 15 iyo nteje igihugu inyamaswa zicyangiza kigahinduka amatongo inyamaswa ntizikunde ko hagira ugicamo inyamaswa z'inkazi intare ingwe n'ibindi naho caba kirimo aba bantu batatu ndirahiye ko batagira ico barokora ari abahungu cyangwa ari abakobwa nibo barokoka bonyine ariko igihugu cabo umusaka ni ku mwami Uwiteka
avuga 17 cyangwa se ico gihugu ngiteje inkota kavuga nti wankota nyura mu gihugu kugira ngo nsembeho abantu n'amatungo naho caba kirimo aba bantu bata ndirahiye ko batagira ico barokora ari abahungu cyangwa abakobwa ubwabo bonyine nibo barokoka 19 Verse 19. cyangwa se nateze icyorezo muri ico gihugu kakibavushirizamo amaraso kubw'umujinya banteye hagicamo abantu n'amatungo naho Nowa na Daniyeli naho Nowa 20 na Daniyeli na Yobu baba bakirimo ndirahiye ko batagira ico barokora ari umuhungu cyangwa umugore gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa niko Uwiteka avuga. Tuvuge ngo amen. Kongere cyane amen. Iyi mirongo nasomye These verses I read. iyi mirongo nasomye These verses I read. iyi mirongo nasomye These verses I read. ndagira ngo idufashe gukomereza aho twari tugeze. I want us to link them to where we were. Bibiliya izivuga ngo ibyanditswe byose byandikwe kugira ngo bitwigishe. The Bible tells us that every scripture that was written to teach us. Mu Baroma igice cya 15 In Romans 15, ibyanditswe byose every scripture zandikiwe kugira ngo bitwigishe. was written to teach us. Reka mpera Let me start there. nigera nabwiye abari ku gicaniro twigisha Earlier, I mentioned as we were praying, ndababwira ngo buri muntu wese iyo aje kumva ikintu every person, before they hear something, azahera kuri background yakuriyemo before they understand something, they check their background. kugira ngo wumve neza uko ibintu bimeze. The way they are raised, for them to understand the situation. Ni nayo mpamvu Yesu yigisha abayuda ntabwo yageza avana imifano cyangwa ingero zo muri Afrika, yageza azana ingero zo muri Asia. That is why when Jesus was teaching the Jews, he gave examples from their context. Arabangonije muzabibu kuri He namwe said, I murabona. am the true wine and you are the branches. Ubwo barasobanuye They understood. hari uko abantu bagenda basobanura Bible As people explain the Bible, kugira ngo bumve neza. for them to understand. Ariko tugiye muri za background z'andi makontina n'ahandi kugira ngo n'abana bato bareke kubaza cyane. If you were to put it in other continents' context, Twakoresha environnement ibyo tuzi we would tumenye. use examples of the foods we are familiar with. Je sinogirana ikibazo n'umuntu wanditse hariya muri Yohana 15 ngo I wouldn't have a problem with someone who Mpora mentioned in mbivuga. John 15. I often say that. niho abanyarwanda bakumva cyane That's where Rwandans would understand, cyane cyane abanyakibungo. especially those from the Kibungo Jewe area. nsina y'urutoki I am namwe muri amakoma. the tree of Amakoma yose afashe the ku nsina banana tree, y'urutoki and you are the aratoha. branches. Ayo bazanye kakuma kakahoro kagira gutya ngo pyef kakavaho iminsi 3 amakoma aruma. Umwana ahita yumva w'ikibungo aho directement kubera ko So the child Ari muri from that context. area would understand clearly when you give examples related to the banana tree. iri jambo iyo ndisomye iri So when you read this word, ndandishira muri context. I put it in the context. Iyo abagabo bakomeye bicaye mu kiganiro When important men sit around discussing, njyewe hari byinshi nagiye nkurikirana muri ubwo buryo there are things that I followed in that manner. ugasanga abagabo ko baravuga Men talk and talk,
hari abajije bakomeye babaga bicaye barimo bategera And there were uyafite judges ikibazo yuko baraganira who were talking about different issues. abandi bicaye karategera nyuma araza gufata inkoni And then they will make a judgment. noneho hari aho bagera ugasanga imfura And then it umwe ari comes hari to undi a hari point kuri babagabo bakomeye where you have elders talking, umwe ashatse nko kumurakaza no kumucecekesha and one of kugira them ngo amwereke ko tries to akomeye shut down the other to Huh? prove that he's more muri icyo important. kiganiro kiba cyabaye During the discussion, maze umwe akamuhindukirana kugira ngo amucecekeshe akamubwira ngo uri se bintu se wampaye inka and the other one turns asking, questioning the authority over them. uri se bintu se wampaye inka Who are you to talk to me like uri that? rusanganwa wampaye inka What have you done for me to talk to me like iyo that? wumvise umwe avuze atyo abwiye undi So when you hear men questioning the other's authority aba over ashatse them, kumubwira ngo cecekesha ibintu bwose n'uburakari n'agasuzuguro he's wawe just warning them about their ntacyo attitude, wankangaho na kimwe yaba ari se bintu wari uvuze that they are not afraid of them. ni ukuvuga ngo iryo jambo rirerekana uwo muntu agaciro afite mu mutima iyo avuze no ceceka pana abandi wowe The urankanga se person shows them their authority so that iyo they're uri not umwana muto ukareba muri icyo frightened kiganiro by the person. se bintu wambaye inka ni nko kuvuga ngo ni umugabo uziseruka undi wese akamatuza kakubaha warankamiye wa wandinze ubworo wa uri igitangaza uri inshuti yanje magara muvuge ngo ame Amen. mwongere cyane haleluya Amen. muzambagira ngo ni abanyarwanda gusa bo bivuga cyangwa abandi bagize uzi ko n'Imana izi bivuga Do you know that it's not only Rwandans who speak like that? Even God speaks. mukavuga mwagira haya You ikaba talk. yo kwirahira ikavuga ngo And he can uri swear Nowa se and say, are you Noah? uri Daniel se Are you Daniel? wampaye What have you uri done? uri Yobu se uri Are you Job? tekereza iyo mvugo y'Imana Think about that language from God. Imana iravuga ngo nubwo byoba muri context says- y'igihanga Regardless of of the context, aho nahinze uburakari ngahinda uburakari when I'm upset, nta kintu congarura nothing can change my mind. ngo naho yaba ari Nowa Even if it was Noah, Daniel Daniel, nayo or Job, nibura ibo bahagaze gutya bakagira gutya even if they were there, icyo nakora ni kimwe one thing I could do only, nibo basobanura mu bandi I would only save them kuko n'abantu n'amazina yabo ndayazi because I know them by name. mwavuze ngo haleluya Hallelujah. ariko muzamusomera ijambo neza Do you understand? Do you read this? niyo nashatse kubakompara na wa mugabo That's how I wanted to compare uvugana you to n'undi that akamubwira man ngo uri nakase who questions the buriya other n'Imana authority. hari aho yagera izigera ikava ngo uri naka Even God himself gets to a point he asks you, who are you? hari abankurikiye bavuga ngo amen mwongere cyane amen mwongere cyane amen twatangiye tuvuga ngo iyi teme Imana iganira na Musa The theme was God when he was Musa talking to abwira Moses. Imana And Moses told God, arayibwira ngo nereka imigambi yo mu mutima wawe show me the plans in your heart. uzi kubwira umuntu ngo unereka imigambi yo mu mutima Imagine asking someone, show me the plans in your heart. ni nko kumubwira ngo It's like saying, umpe plani zose zawe uzimpishurire show me all your plans. kandi nimutekereze bibiri zivuga ngo And think Imana about ni the Bible alpha saying ikaba na omega That God is the Alpha nta and Omega. kitazi There's nothing he's not aware kuyibwira of. ngo fungura umutima wawe unereke So, niko kuvuga ngo telling nawe him to open ugiye his kugira heart, ubumenyi kuva kuri alpha ukagera kuri omega means- kuko imigambi y'Imana yose iri him showing you all his plans from the Alpha to the Omega. uzi kubwira Imana ukayibwira ngo ndashaka kukubona wese Imagine telling mbona God, I ubwiza want bwawe to see all of it, all your glory. Imana ikavuga ngo
ninkwereka ubwiza bwanje kuko wabisabye wasabye nk'umwana uri muto And nkuko God utanze said, urapfa if I show you my glory, you would kandi die. rero sinshaka kugutakaza ngo upfe nkwishe then kubera so- ntawe uzi undeba ngo abeho I don't want to lose you because no one looks at me and leaves. ariko kandi But then again, ntabwo noreka gusubiza icyo wansabye there's no way I can now fulfill your request. ndiyaranja I will just make sure kunyureho I will pass near you. nindangiza kukunyuraho When I pass by you, icyo kwica n'amaso yanjye ntitworebana wapfa one thing ariko you niyara- cannot look at my face. ninja kukugeraho kugira ngo tutarebana shira ikiganza ku maso yawe we But when I pass by you, nimara I will cover my hand with your ntambuke face. nimara ngeze aha I'll cover kuko your face amaso with yanjye azaba hayareba hariya And once I pass by, kizeho ikiganza noneho unitegereze wese ariko undebera mu irugu you see me from the back. ni muvi yo aranjema y'Imana kumva ko itareka gusubiza Imagine God umugaragu wayo Musa being flexible to where He's answering His servant's prayer. arayibwira ngo wampaye inshingano And He said, you have given me a mbere y'uko responsibility. mpaguruka ndashaka kumenya Before I stand and leave, umfishurire I ndajyana want you nawe to reveal to me. Imana ati byose Imana irabisubiza nzahagurukana nawe tujyana And God said, I will stand with you and go with you. ibi ni ibijyanye n'ibyo Imana ihishura mu migambi iri imbere mu migambi iriho mu biziriho bigukikije Imana ifite ubushobozi bwo gutuma usoma amapaje wifuza gusoma God has the y'ubuzima bwawe uri muri possibility to give you a revelation for you to read numerous pages. ariko hari ijambo rimwe rikomeye ryabanjirije biriya But there's one word that preceded these things. ni level Musa yari yaragezemo It's the level where Moses had reached. ngo yageze avugana n'Imana face à face He spoke with barebana God face to face, ngo kuko umuntu avugana n'iki n'inshuti just like a person talks to their friend. ntabwo wakwisumbukuruza gusa ngo kurapfa kuvuga ikintu kidetermina Bibiliya ukinjira mu deep indani en profondeur mu mutima w'Imana bizajyana na level na degré ya intimité ya communion ya intimacy umutima wawe uconnectinga n'Imana Your commitment to the things of God, to searching and going deep into the Word of God, will be led by your intimacy with God, your fellowship with God. hariya muri Amosi haravuga ngo nta kimana ishobora gukora And itagihishuriye read n'importe the qui book of Amos. He uwo ari said, we wese there is nothing he does Inde. that he doesn't tell to who? abagaragu To his servants. ndashaka ko baba iyo uvuga ngo abagaragu bisobanura iki What does servant mean? abagaragu se kwa What does servant mean? definition y'abagaragu ni iki What's the definition of servant? definition y'umugaragu A servant, haba umugaragu hariho n'uwo twita boss there is a servant and a master. le seigneur ni umuntu lord ni ukuvuga ngo The Lord, ni umwami nanje ndi umugaragu we and I'm the servant. of the tihoba Lord. umugaragu hatari umwami You can't be a servant when there is no Lord. oya No. kandi ikikwereka ko uyu ari bose ari umwami uyu ari umugaragu And what shows you the one is the Nuko master and the other one is the ntihabaho- servant? ntihabaho ubushake bw'umugaragu habaho ubushake bwa boss It is a situation where there is no the will of the servant, but there's the will of the master. iyo dusomye ijambo ry'Imana When we read the word of God, tuza tuvuga ngo umwami Yesu ni umukiza n'iki cyanje when we read the ni word of God, umwami we said he is our Lord Mu and gifa- Savior. mu gifaransa bizavuga ngo il est le sauveur He et is le the Seigneur. Savior and He is the Lord. Ni Two ibintu bibiri things. abantu barigihe baza bafata Imana Sometimes cyangwa Yesu nka sauveur They gusa take God as only the Savior. ariko iyo agukijije But when He saves you, akwinjiza mu bundi bwami you enter into another ubwo bwami kingdom. And that urimo kingdom, usangamo Seigneur you find His Lordship. ntabwo biba bikijyanye n'agakiza biba It's not bijyanye in n'ukumvira relation to your salvation. ntihaba It's hakiri in ubushake bwawe relation to haba hari submission. ubushake bwa Seigneur It is the will of the Lord. ndagira ngo uze umenya ko intambwe ya mbere nimba Yesu yaragukijije So when the first ntabwo step gusa is to ari be sauveur saved by il est aussi Jesus, le Seigneur
He's not just your Savior, but He is your Lord as well. narakijijwe ninjira mu bwami I was saved and entered ngeze mu into, bwami mpinduka kingdom. umugaragu wa Seigneur. and I became the servant of the Lord. Iyo yavuze ngo hagarara When He says stop, ndahagarara, I stop. ariko iyo yavuze ngo hagarara ukagenda But when He says stop and you tu continue, n'es plus esclave, ntabwo ukiri uri umugaragu, no. you are no longer under His lordship. akavuga ngo vuga And when He says speak, wewe ugaceceka, and you keep quiet, ntabwo akiri Seigneur wawe, He's no longer your Lord. ntabwo akiri umwami wawe. He's not your Lord anymore. Afite umwami harimo ikintu cya obeyisance, So ikintu cyo there is kumvira. this thing about obedience. Noneho ijambo ry'Imana rikavuga ngo And the word ntacyo of uwo God. mwami azakora There is atamenyesheje nothing that the abagaragu. Lord will do without revealing it to His servants, atamenyesheje abumvira without Imana. revealing to those who hear Him. Turi kumwe muvuge ngo amen, Amen. mwongere cyane. Noneho iri jambo twasomye nibajijeho, And the word we read said, uwa mbere twarebye ni Aburahamu. the first we looked at was Abraham. Imana iravuga ngo God amaze said, kugaburira ba bagabo baje kumusura, after He fed the men who have visited Him, arabaherekeza He arabaherekeza escorted them, ngo bagere nka hariya. and after a certain Kandi Bibiliya distance, izivuga ngo ni marayika w'Uwiteka. Marayika w'Uwiteka yari Yesu mu isezerano rya kera, and the angel of the Lord was Jesus in the Old Testament. ariko we ntiyabamenya, agira ngo none ni But he abashitsi didn't know baje them. bitambukira He gusa, thought they were only visitors passing by, kuko yari umugabo w'umutima mwiza because uzi he was a kwakira kind-hearted abashitsi. man who knew how to take care of guests. Agaburira abantu, azimanira abantu atazi gusa, He fed umunyabuntu them bwinshi. and gave them things to drink. Ngo abaherekeze. And when He escorted them, Nza nibuka ko twigeze gushyiraho komisiyo yitwa komisiyo ya Aburahamu. I Ni remember we komisiyo yari used to ishinzwe have a kwakira commission abashitsi called hano mu Abraham rusengero. to welcome visitors here in the church. Uko unyuzeho wese ukaba wamuzimanira, wamwitaho. And they would welcome guests here in church. Ngo bagere hariya At this certain distance, ngo barabwira nabonye they talked with each other. ko twaje mu isi tuje kureba Sodoma na Gomora ibyo bayirega. We Ubu ni came here Yesu to marayika see w'Uwiteka. Sodom and Gomorrah. Twogira icyo dukora tutamenyesheje umugaragu w'Imana Aburahamu. Is there anything we can do without revealing it to the servant of the Lord? Tiyigeze asaba ngo mwabagabo ko murajya he He nimumbwire didn't ibyo mugiye ask, gukora. where No, are you going? What are you doing? bonyine kubera ubusabane Themselves, n'urukundo because of the fellowship and the love and the kind-heartedness. baramugobeza. Ati Aburahamu, They said, Abraham, nkugaruka hano. come. Ati kuko twari tugiye, You know we were leaving, ariko gareka tukubwira amakuru. but let's tell you something. Ati uku tubona rero The way you see us here, muri umufatabanga, kandi iki turi muti twokiguhisha kuko uri inshuti y'Imana. you are a friend of God and there's nothing we can keep Sodoma na from you. Gomoraga Sodom and buriya Gomorrah, butinganyi burimo, this homosexuality amajwi that you yarazamutse see, ararega Imana irumva mu ijuru. the voices have come None and God Imana has heard. yatwohereje ngo tujye kureba God ibyivugwa has n'imbari. sent us to see if these are real. None rero And then, nidusanga ari ukuri, if we find that true, Sodoma turayitwika. we will have to demolish the city. Aburahamu atama And muragira Abraham said, turayitwika. Mwumvise ayo makuru yigeze ayabaza? Hari amakuru mwumvise ayabaza ati se mwabagabo ko murajanwa mwiki ko murajya he? do you think he had asked for anything? Uzi ko ubushuti bwacu n'Imana You know, our friendship with God iziduhishurira n'ibyo tutayisabye ngo tubwire. causes it to reveal things to us even when we don't ask, Kubera gusa ko dushuditse nayo. because we are in fellowship with Him. Ikakubwira n'ibyo He utasabye. tells you things that you didn't even Wicara ask. gutya ukama wumva bien message pa. When you sit, He comes and He gives you a message, Kuko amaso yawe y'umwuka because your spiritual eyes ari connecta sabanye n'Imana. are in fellowship with God, Imana ikaguhishurira ibintu. and God reveals things to you. Hari abo turi kumwe bavuga ngo amen. Noneho rero twavuye kuri Aburahamu, We have now seen the example of Abraham. avuze abandi hano. Niyo yaba ari Nowa, Even if it was Noah, niyo even yaba ari Daniel, It was niyo yaba ari Yobu, even if it was Job, nibo bonyine iyo bahagaze. they are the only men when they stand.
gusa aho bahagaze nanje nza mbakunda kandi nkabubaha I Nkaba- love them iyo and I bazamura honor n'amaboko them. nkabanza ngahagarara. And when they lift their hands, I watch and stop. Bavandimwe mbabwire, Let me tell you this, brethren. niba uri umunyabwenge uzashaka ubushuti n'Imana kurusha If you ubushuti want n'abantu. to be wise, look for a fellowship with God more than men. Niyo mpamvu Dawidi yageze Look avuga for your ngo friendship. kuba mu mahema y'Imana That umunsi is umwe why David said, being birandutira in your house, O Lord, kuba imyaka one day is ibihumbi better than ahandi 1,000 days mu elsewhere magorofa y'abakire n'ibindi in the n'ibindi mighty biraruta umunsi buildings. umwe. One day in your house, Hari ibintu biza biturangaza there are bikatubuza things that distract kugirana us ubusabane n'Imana, from being in a fellowship with God. tukarangarira ahandi hantu henshi We tukabiyo are distracted in different kuko places hatunejeje. because Amafete it's ibirori pleasurable, abandi parties, events. bagiye gusenga, Others abandi went to barashaka pray, Imana, others are looking abandi for God. ndi muri loisire, ndi muri Others are just promenade, spending time nasohotse, nagiye ku mazi, Went out, nagiye hehe. went by the watersides. Nibyo ni byiza, It's good. ariko ibyo urakomeza ushutike nabyo kugira intimacy, ugire intimite nabyo ni sawa, ntacyo bitwaye, ni byiza pe. It is good. Ariko ntibikakunyage mbere na mbere But most of all, ubushuti. let it not distract you from Kuko having a Imana fellowship, yaduhamagariye ibi bintu a bibiri. relationship with God. Relation iri verticale God has called us for two ni things. communion, ubusabane n'Imana mbere na mbere, A vertical relationship hakaba with your n'ubusabane relationship buri with God horizontal avec inshuti. and your horizontal relationship with your N'amategeko friends. y'Imana niko agenda. And so are Ariya mategeko the 10 laws of God, the 10 commandments. Yesu yayafungiye mu mategeko abiri. Jesus put it into Abwira wa mufarisayo umuntu Commandment. wigize He told intiti the yo kumenya cyane Pharisees, ngo se nkora iki kugira ngo nje mu he bwami said, bwo mu ijuru. what can I do to inherit the kingdom of God? Atuzuzuza amategeko y'Imana. He said, fulfill the Undi ati commandments se of ni God. ayahe? And he said, what are they? Yesu areba ukuntu amutondagurira irya mbere And irya Jesus kabiri irya looked at gatatu, him. aragera ku rya kane yibagiwe n'irya gatanu. If I Yama was to tell him the yasummarizing. first, second, third, and fourth, he Ayashyira muri summarized ane. it in two. Ukundisha Imana umutima wawe wose. Love the God N'ubwenge with all bwawe your bwose. heart, with all your N'imbaraga zawe understanding, with all your heart and Iryo ni your itegeko soul. rya mbere. That's the first. Itegeko rya kabiri, And the ukunde second law. mugenzi wawe kuko wikunda. Love your Yose neighbor as you yuzuye. love yourself. Ariko rimwe iyo ridominye rigategeka hose, But when one is, cyangwa rigatsimbura irya mbere ni ikibazo. one cannot Ugomba kuba umuntu uri substitute the equilibre, other. It has to be a balance. usabana n'Imana, Your fellowship with God, kandi your uko gusabana n'Imana relationship bikaguhesha gusabana n'abantu. will cause you to have a relationship with His people. Tuvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane haleluya. Ntihakagira ikintu rero kicyokipa ibintu byose ngo gitumire itegeko rya So mbere don't ugirane. allow anything to stop Kuko you from fulfilling this rigena law. ibintu byose. It commands anything else. Turacyari kumwe tuvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane haleluya. Amen. Dore noneho ga nibashije. So I asked myself this question. Kubera iki Imana ihayivuga aba bagabo? Why is God mentioning these three men? Rimwe twari muri cya cyumweru cy'imiryango, It was during the family convention week, umukozi w'Imana umwe yigisha hano. and the servant of God taught us here, Avuga ibijyanye n'umuryango wa Yobu. talked about Job's family Amasomo tugomba kuvana. and the lessons we need to learn from. Igihe kigeze cyo gusenga, When it was time for prayer, kurya tuba dusenga, njyewe ngenda nzenguruka hari inyuma. so I was walking through around the church. Ngeze hari inyuma mbona when I umukristo arangobeje. Kurya Go tuba to the dusenga. back, there was a Arambwira ngo se Christian who pastor, pulled me. He said, Pastor, umuvugabutumwa ko yigishije kuva ku wa mbere iminsi yigishije avuga gusa umuryango wa Yobu, avuga umuryango wa Yobu, avuga umuryango wa Yobu. Ni wo wonyine muzima uri muri Bibiliya. why is it that the servant of God has spent the week talking Ni about wo Job's family watunganiye only? Imana gusa. Was this the only Muri family that was Bibiliya. righteous before God in the Bible? Byancanganyikishije. He was confused. Ndamwira toya. And I asked him, no. I told him Harimo no. imiryango myinshi.
There are different many Imana families. yanditsemo uko yabayeho itwigisha ibyiza And God n'iyatsinzwe talked kugira ngo about dukuremo them. amasomo ni myinshi. The good things and the bad things that they failed at so we could overcome Ariko them. ndamubaza none se wewe ubaye uri umwigisha wayifatira yose rimwe muri Bibiliya yose ukamuyigishiriza hariya? So I Atoya. also told him None there's se no way to byagenda teach gute? all the families in the Bible at once. Bijyanye n'isomo ushaka kwigisha ubwira uwuhitamo. So depending on the lesson you want to teach Sibyo? people, you pick a family. Ahisemo umuryango wa Aburahamu yari masomo yari kuvanamo. Umuryango could wa have Isaka, umuryango wa Yakobo, The family of umuryango- Abraham, Jacob, Isaac. Amen. Noneho rero iyo usomye aba bantu nk'abatatu hari igihe wavuga ngo bishaka kwerekana ko Imana itazirondora ku butoni. And when you read about these three men, you know that God is not a respecter of men. Nanje niza amasomo kuri aba ngaba Imana yagiye ivuga yameneye amabanga And when I read about these men, ikababwira amabanga who God revealed his secrets to, kubera ko Imana itarondora ku butoni because God is ngiye not nubahiriza respecter of amasomo men, avamo if I- nanje nakwandika kuri urwo if I nakwandikwa kuri urwo follow the rutonde. lessons in the Bible, I could also Iyo probably be liste part of it. ntiruzura nawe wajyaho mu bantu The list Imana is not yishurira complete. amabanga yayo yose. You could be one of those people whose God revealed his secrets to. Iri sifi gusa kumenya niki baronse niki cy'umwihariko You bari. just need to know what was peculiar about them. Kubera umwanya simvuga bose Because of time, I'm not going to talk ariko about all of munemerere them. mvuge babiri gusa But let me talk about two men, n'abandi niyenda twazakomeza. and we will continue with other men. there. Nimufate igitabo cy'itangiriro igice cya gatandatu Go duhere to kuri the Nowa. book of Genesis chapter 6. Let's start with Itangiriro igice cya gatandatu Genesis chapter 6. nimufate bibiri Go to your Bibles. umurongo wa mbere turebe Nowa. Verse 1. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Mwumvise? Did you hear? Abasoma mu zindi nimara bakurikirana online nibafate Bibiliya zabo. Nje ndasoma mu Kinyarwanda kuko interprete ndagenda nkurikira. Namwe musome Please umurongo read. zaza nkuvuga. Umurongo wa mbere. Verse 1. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Virgile. Kabiri. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranije bose. Ko murumva? Do you hear? Gatatu. Uwiteka aravuga ati umwuka wanje ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Ndayiredujije mu magambo make hari uko bitwaye Based on their attitude, barangije Imana ifashe icyemezo God decides yigabanije iminsi yawe yo to kubaho. reduce the years on earth. Umurongo wa 4. Verse 4. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana ari bo zantwari za kera zari birangirira. Umurongo wa 5. Verse 5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi. Écoutez, ça c'est l'extérieur n'ibyo bakora. Listen. Ariko kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ariko bigusa iteka ryose. Ahanga ngize ngo n'interprete aha This verse 5. mwakumva difference. If I was to go deep, you would Ingeso tell that zabo nimbi their manners were bad icyo ni kimwe, as one thing. ariko iyo bigeze ngo kwibwira kose kw'imitima yabo And when it comes to the thoughts of their hearts, uko itekereza ariko bigusa iteka ryose. they were evil continually. N'indi level That's another level. ikomeye cyane isi society igomba kwirinda. That society must watch for. Ariko sinshaka kubikomanda nta mwanya mfite. Noneho wagera ku murongo wa 6 kubera ko batendere level ya kabiri ariyo ya nyuma. Because they've gotten to the last level of wickedness. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda mu mutima.
ntabwo Imana izipfa kwicuza gusa. No. God just didn't regret for creating man. No. Imana iza yicuza iyo ibintu byarenze ibikorwa byo hanze bikonona source He questioned imitekerereze because the thoughts were spirit evil. y'ikintu kubera ko iyo buzagezaho Imana iza yicuza Because when he got to yaremye this level, God questioned. murongo wa 7 Verse 7. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye. 8 Verse 8. ariko muvuge ngo But. ariko Say but. ariko But. lakini But. me But. ngice kintu gikomeye This is very important. ariko But. iyo ako kantu kajeho nyuma y'iyo description yose After all this that the Lord hakaza has ngo said, ariko He said, but. haba haje ikintu kiri contraire That n'iby'abantu. means something contrary to the previous statements. Ariko Nowa But Noah, nimwumve wa mugabo Imana yera the man that ariko Nowa is pleased with, agirira umugisha but Noah found grace. kansome murongo wa 9 Verse 9. uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Ndasaba ko uwo murongo uwusome wa 9 mu Cyongereza numve. Genesis 6, chapter 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Nowa yagendanye n'iki n'Imana. Noah walked with God. Hari ufite Bibiliya y'Igifaransa? Mama Fifi, soma uwo murongo wa 9 numve mu Gifaransa. Noah, iyo ni yihe? Ni français yihe? Ni Louis II. Okay. Nta kibazo. Noneho hari irindi jambo nashagaga. Ijambo rya communion, ijambo ry'ubusabane. Usomye mu zindi version bakoresha ijambo ryitwa communion cyangwa se ubusabane n'Imana. Nuvuga ngo yagendanaga n'Imana, yari inshuti y'Imana, yari umuntu Imana yari Seigneur, nawe akaba servant, akaba serviteur. Muvuge ngo haleluya. Amen. Ese mwankurikiye? Are you following? Uzendi muntu yagiye muri teaching harubwa bamwe bazaba bagira. Ariko ndagira ngo mwumve neza. I want you to Abandi bose barononekaye, abandi bose everyone else was corrupt, baja kure y'Imana. went far from God. Umuntu umwe washabanye n'Imana Only one wagendanye. man fellowship with God. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Didier ngwino hano. Narimo shaka umuntu tugendana. Abandi bose mukurikire kuko Everyone mukanya gato else ngiye. was corrupt. Abandi bose nimwumve societe yose yaguye kure y'Imana bagize ibindi. The whole everybody else was distracted. Lakini ariko But Noah, Noah, wenyine only Noah akomeza kugendana n'iki. walked with God. Umuntu mugendana gutya mufatana gutya bari sheri shushu. Someone you walk with like this is very cherished. Abari darling. Is your darling. Mwabonye ko natinye guhamagara mwese hano. Ariko uzarebe darling na darling. Uzarebe ba darling uko baza bagenda bafatanye gutya. People who cherish each other walk like this. Dore ibanga rikomeye. Kuko mwegeranye ibintu iyo bimaze gukomera bazahinduka. And when things are hard, you talk to each other ears. Uri darling. Because you're cherished. Muregaminyanye. You're close. You can whisper things into one's ear. Turi kumwe yeme? Are we together? Ninde uzi gusoma Ikinyarwanda? Uzi gusoma Can Ikinyarwanda someone neza. read Mwumve for us sasa. the Kinyarwanda Mwumve version? bya bindi nababwiye ngo iyo umaze kuba darling, When you iyo are mwasabanye cherished, ibintu bizabyikora. things happen naturally. Nimuvuga ngo bizabyikora. Things happen Uzi gusoma naturally. Ikinyarwanda nafate mikoro hariya Mama Bishop muhereza Kalisa, Papa Kalisa arahari.
muhereze mwumva umurongo wa 10. Verse 10. Amen. Mwumva umurongo wa 10. Hallelujah. Amen. Kandi yabyaye abahungu batatu, Shema na Hamu na Yafeti. Na Yafeti. Komeza. 11. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana. Yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Yes. Ja ku murongo wa 13. Verse 13. 13. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye. Subiramo 13. Verse 13. Imana ibwira Nowa iti, hagarara. Noneho ibintu byose byononekaye. After everything is corrupted, abantu barononekaye. people are full of Imana wickedness. kiricu ziri mu ijuru. God is No one silent tariyo. by creating man, Ico afite aturanye n'abantu gusa. Imana ifashe ibyemezo. and God decides Iri mu ijuru. is in heaven. Mwumve. Listen, Igera igihe ivuga ngo ngiye kwica abantu bose. and says, I'm going to exterminate all mankind. Ariko Nowa But yari Noah daring. was cherished. Imana yonyine Nowa atabisabye. Imana ibwira Nowa ati And God told Noah, nimwumve. Yari mu ijuru se? Kiko itabwiye abandi. why didn't he tell? Ngahe soma rero Why ubu. didn't God tell everybody else? Imana ibwira Nowa iti, God told Noah, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye. Hagarara icambere. the end of all flesh has come Sinzi before niba me. bari bicaye he ibwira Nowa. I don't know Nowa. if they were standing or not. Nowa He said, Noah, ikirisa. Nowa. Iherezo ry'ibintu byose. the end of all flesh has come. Ati ngwiki. Yari yiryamiye mu nzu ye yicariye. Aho gusibya abona karare bisuku meze nk'igitwaye tubona muri iki gihe. Uko biteye ukumva yegereye umugaragu wawe. And he comes to his servant and says, Didier, iherezo ry'ibintu byose. the end of all things, all flesh has come. Nta wundi ufite ibanga habe n'umwe. No one has known this. Ribwiwe nde? Why? And only God tells Noah. Why? Ati okay, revelation. Imperuka igiye kuba. Ibintu bigiye kuba bikomeye. Things are going to Imperuka be abantu bose bagwise bagiye. lots of violence. Virigi, tizi gusiga. Komeza. Mwumve igikuri. Common. Kuko isi yose yuzuye urugomo. Ninkaho yamubajije ati kubera ko ugiye kurimbura ibyaremwe It's byose. like Noah had asked why, and God said, Iramusobanurira. Kubera ko isi yose the earth yuzuye is iki. filled Bwabo. with violence Icyo ni cya kabiri cya gatatu. through them. Dore nzabarimbura n'isi. Nzabarimburana n'isi. I will destroy Komeza. them with Ati the earth. n'inyamaswa n'ibindi byose bizagenda. Everything else, animals Komeza. will go. 14. Verse 14. Nuko rero wibariza inkuge mu giti cyitwa gofero. Timubwiye gusa ibigiye kuba. Not only does he Imubwiye tell nuko him what's ibintu about to bizagenda. Ati come, none ga nshuti yanje, He sheri, tells shushu him, daringi, darling, ugende ubaze Go. inkuge. go and make yourself an ark. Imana kirahishura iki? God Niki reveals, yahishurira no? Imigambi yo mu mutima, gahunda zose ifite, tells him his ibyemezo plan, ifite, kuko itabibwiye his abandi, thoughts. Why did ihaye he tell to ibibwirana. others? Ngiye gushira iherezo ku byaremwe byose. Nishake Because musome dore I'm bihari. putting an end to all Nuko rero flesh. wibariza inkuge mu giti cyitwa gofero. Make yourself an ark of gopher Ati gute? wood Nzabikorana. Ugabanyemo ibyumba. and make Uyihome rooms, ubushishe imbere. cover inside and outside with pitch. Komeza 15. 15. 15. Uyibaze utya. Oye nasomye. Wibaze utya. Yes. Uburebure bw'umurambararo. Buzamera gutya. Ni Wibaze utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300. nushaka rekera. Ubugari bwayo. Warangije irekera aho ngaho. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane. Amen. Amen. Nta Imana ishobora gukora Nothing will he itahishuriye do abagaragu.
before he reveals it to his servants. says the ukicara Lord. ahantu ukabona ibintu byakuyobeye You sit somewhere and you look confused amaso yawe hari ibyo ahayabona because of the things you ariko see. ugasigarana ikibazo cibaza ngo ese you imana ask kiravuga iki kuri yourself, ibi bintu ifite iyihe migambi What is the plan of God? ega nayo Nowa yageze yibaza atari ko ibi bintu kizakurikira singizi Because Noah was also wondering, is God seeing this? ibi bintu ni ibiki imana atereka kwibaza byinshi And God uri my said, friend uri inshuti yanjye don't wonder a Ngwino lot. nkubwire You are my ibizakurikiza. friend. Let me tell you what I'm about to do. amen Amen. amen Amen. ukatraversa situation compliquée You go through a difficult situation. ubushuti bwawe buzatuma imana iguhishurira So then ibizatuma ingamba your zizatuma relationship utegeka with God will lead to God izakubwira uko revealing uzitwara to you mu the bihe things, bikomeye how you ntabwo will handle uzatungurwa yourself. habe namba Your attitude during the hard times, you will never be surprised. hari abagira komantere bakavuga ngo Nowa amaze kumva ibyo Imana yamuhishuriye Different ngo abazi commentaries inkuki say, after God revealed to Noah, he had to bakaza make an bakamubaza ark. ese inkugu uhaye bazaniye iki Nowa They were asking, why are you making an ark? iwe akababwira ngo Imana yarambwiye And he would say, God said nta to wundi me, wari yarabibwiye niwe yari yarabibwiye gusa. only God has spoken to Noah. Imana yarambwiye ngo imvura izagwa imvura ni iki nta mvura yari yaragwicogiye niko And Imana there yambwiye hadn't been rain, but Noah said there will be rain. ati kandi And then umwuzure uzaza ibyaremwe byose bipfe n'inyamaswa n'abantu there will be umwuzure ni strong rain and it will take away Imana all yarambwiye. mankind and all animals. timubona ibi bintu tuba tunyuramo kenshi You see the things that abandi happen. bagakuka umutima Others are worried. ibikomeye siko bizagenda gute Things that are very alarming. ariko ugasanga undi kararirimba Ayo. And you find somebody else dancing, worshiping. impamvu? Do you know why? ni daringi Because they are Imana cherished yamuhishuriye imigambi before uko iki God. kintu cyatangiye And God has revealed n'uburyo to them kizarangira the beginning and the end of the thing. none kuko wazi ko kizarangira So because they know how it will end, ntashobora gukuka umutima n'ubwo inkuba they zakubita can zikagera never be gute worried dore ikizaza because they know the things Imana to come. ibiguhishuriye kubera iki And God tells you that daringi uri inshuti because you're a friend of God. nimwumve nawe uko yari akomeye Imana yari yaramurebye iravuga ngo uyu ni inshuti yanjye And God had found ariko friendship babandi in Noah. nimutekereze isi yose kuba korompi yose Imagine the whole world amakontina being yose corrupt. n'ibyaremwe hagasigara umuntu umwe Different continents, atanyeganyega except utamukunze wowe wokunda one iki man who was uncorruptible. utamubwiye ikiri ku mutima umuntu wabaye umwizerwa mu buzima bwawe Someone who is that ntagucikeho ntatandukane nawe How can you not tell him your plans? akaba inshuti muri circonstance zose He was a friend in all circumstances. utamumenekeye umutima wawe umenekerana So if you don't tell them your heart, who would you tell your heart to? abanyarwanda baza baca umugani ngo udushaka umugore mwaza gusaza mugasa uzi icyo ari cyo mutekereza kimwe You muvuga look like kimwe ni who mapfa you hang amafani around. uzi impamvu mwaramenyanye uwabonye ubwizerwa bwe ntiyagucitseho nawe ntiwamucitseho mu gihe mwari mufite bike mufite byinshi mu gihe mwatewe amabuye mu gihe mwagize gute none ubushuti bukagenda bukomera So as mu the bumwe year go by, Murasa- whoever you iki kuri mu associate, you gisuka end muri up mwe looking agasuka at muri them because you pour in each Timuba- other's heart. muba mwarakoneka niko Because you n'Imana have izerera connected at a higher level, you have been uko through ugenda thick and uyizera thin. uyifataho And uyitindaho the more you relate with utayihemukira God, the more you hang ukomeza on to gusabana God, nayo mwarashutse the ibihe more you birebire fellowship with Him, the more you look like Him. iziba nk'umugabo n'umugore You become like man and wife. mu gitondo ikabyuka ikubwira And in the morning when you wake up, it Imana ihaye tells you. imbwira ese weretswe kera nabyumvise nabisengereye And when He shows you something, you pray. narababwiye ngo ibi bitandukanye n'aya mpano yo kuvuga ngo muzane ngiye kujya buri muntu wese n'ubuhanuzi n'umuhanuzi wo kumenya ibihe Imana I izi told you kurusha everyone should know the times and seasons we are in by kandi ufite inzira Himself. iyo uri inshuti y'Imana And ukunze when izi you're a kubwira. friend of God, He tells you, He talks to you. nza nkunda kubwira madamu agaseka kamubwira ngo ndakurura ikirere kimeze gutya na gutya na gutya na I often joke with my wife that I am capturing the atmosphere and I tell her this and that. kambwira ngo ese none ngo ubuho none ikirere kimeze gute ngamubwira ngo kiratunganye ni sawa nta bicu birimo And then ikindi she asks me, how is the kandi atmosphere je now? vudi uko niko biba And I tell her, it's clear. kuko
urabikura. Imana izi kubwira ngo dore uko You nubwo have atari to be urabyumva. You have to be able to understand. Yes. Muvuge ngo amen. Uzumenye ku bihe bihaye bihinda. And you know the seasons are Ukamenya ko imvura igiye changing. kugwa. And you Imana know izi what He's kumenyesha. about to do. God Ntabwo reveals it twatungurwa to you. never. We are never caught off guard by God Keretse tutari inshuti y'Imana. unless we are not His friends. Harabona abwiye uyu munsi natanze ubuhamya sinshaka kubusubiramo. Oya. Today I gave a testimony. I Nababwiye won't madame repeat igituma it. nabutanze adahari yari yigiye mu yindi gahunda ikomeye nayo itari kureka. Ariko uyu munsi ni umunsi ukomeye natanze ubuhamya. Rimwe Today twari I gave twicaye a mu nzu. testimony. One day I was seated Twasenze in the house. We mu were rugamba praying. rukomeye. It was Imana very yatwinjijemo mu bihumbi bibiri na difficult kane. time. Mu ishuri rya university twicaye gutyo tubona abantu koko Kaudi karibu We were seated barahagarara muri sala barasenga and the group of people came and we baratubwira ngo prayed. Imana yatwohereje kubabwira ko iki ni ikihe gihinduye ubusa. And a group of people walked Imigambi into ya our house and said, Ahitofeli God yose has nullified, has ihinduye ubusa. cancelled all these plans, and Kandi we gave kugira ngo thanks. bagire akanya bavuye he iriya Kimironko. And they came from far. Imana izayisha. God reveals Himself to those He cares about. Ntabwo urasinzira Haven't you gone to sleep? mu ijoro ngo wumve urugamba ruhari Rwanda n'abandi bantu. And you hear Wabyuka mu gitondo warfare? bakakubwira ngo byagenze gutya na gute. Imana yatubwiye ngo ni renfort kwa nani. Iki inshuti yawe. Muzamugenda gusa muguma aho ngaho ngo nafite iki none se inshuti yawe nibizi gutabara ari umuntu. Imana yo ni gute yoreka Imagine inshuti if yawe. your friend here on earth rescues you, how much more God will He rescue you? Zatubwira. He will tell us hidden things. Kikubwira gusa bigiye kuba izi kubwira n'ikizagukiza. Not only the things to come, but what will save Ntabwo you. yabwiye Noah He didn't tell ikibazo Noah. gusa yamubwiye n'ikizamukiza. problem. Iramubwira He ngo also noneho told him wewe what will save ugenda you. ubazi inkuge abandi bazanyagirwa bagotomera He tells amazi Noah, y'umwuzure Go wewe make an uhayuririye. ark. Maze nkaza terura yahe bireremba kuri Ukundi mwe abicaye mu nkuge bafite mwama kugeza ubwo nuko amaza terura ya nkuge bireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohoka. niko yeme mbabazi abari mu nkuge bafitemo amahoro abari musozi tuto abari hanze byagenze gute ko baranigwa n'amazi gusa ko bararino Those who were in the ark were rescued. How about bazitsamura those who were not? abandi abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohoka. abantu bagerageza kurira ibiti ngo amazi atabasangayo People tried abandi to baja climb mu misozi trees so miremire that the yazamuka flood will Kigali not take them. ngo bzendaragurukira hano abasangayo They were overcame muzasome by the flood. muzi amarango bitwara arate aranditswe hano mwitangirira It's ngo amazi written. arenga imisozi yose igize isi miremire na za karisimbi It rained arenga and za metero overtook kugira ngo n'uwahungiye ku musozi mwirango the amazi highest amumire mountain, so that anybody who had climbed on the ya mountain inkuga iraterwa na ya mazi irarenga hejuru y'imisozi overthrown by the flood. uko amazi yagiye akama inkuga igenda imanuka basanga ihagaze ku misozi ya Ararata. And as the water was drained, they found the ark. Imana rose. ntizitubwira ibigiye kuba God doesn't tell us the things to come. izina kubwira na formule wakoresha Also tells kugira you ngo how to handle yourself. eka ko wirangwa ibihe bigeze ubu nono si ibyo kuvuga uceceke And he will say, it's not your time to abantu speak. bakibaza none se Stay bi calm. uwanyu afite consigne afite code y'uko yitwara The friends Wewe of gusa God knows what to do, mudomo while others are just talking. muvuga ngo amen
Amen. muza mugendera kuri konsigne y'Imana. Follow the directions that God gives you. Ubaze inkuge. And Bwira mugenzi wawe make an ubaze ark. inkuge. Tell your neighbor, make an ark. Ubaze inkuge. Make an ark. Mwongere cyane ubaze inkuge. Make an ark. Ubaze inkuge. Make an ark. Inkuge yawe ni iyi. What is your ark? None kuko itabibwiye abandi bari baturanye Why did bikabwira God tell that to others? yagendanye n'Imana iyo Because myaka. Noah walked with God. Gendana n'Imana izaguhishurira akaboko. Walk with God and He will reveal things to you. Izakongorera. He will whisper to you. Izakubwira uko ibintu byifashe. He will tell you things Inakubwire no kuzabikora. and tell you what to do. Mwari mwasoma ijambo rya Isaka. Isaka ngo amafaraba. Have you read the story of Imana Isaac when there iramubwira was a ngo famine? ntugende ngo uve muri iki said, gihugu ngo amapfa yabaye. Don't leave this country knowing that there is Dore ko famine. muzamukunda kugendera iby'amaso areba. Ninde bakubwiye ko You know tugendera how mu you are bigaragara? led by the Tugendera ku physical. bitagaragara. We Aramubwira ngo guma. walk by the invisible. So God told him Ati to kandi stay. nurangiza. And He said, at the We end, uhinga abandi banze ngo amapfa yabaye ntibahinga wowe uhinga. Wenyine. grow in the fields. Amafatanye nakamataza. Ko ari izuba nta mvura hinga. And people say there is no rain. Why are you sowing? Abantu ati iki gifu. Abandi ko people imbuto thought bayibise n'imburango he was bayiryewe kara. senseless. Naho karagendera ku ijambo yabwiwe icyakora. But he was following the guidelines from God. Ngo abo mukungu. Uko agenda biba mu bukene abandi bishwe n'ubukene. Iwe karagenda ngo agenda mu And he's mukungu got rich, every day. richer every day while others were facing Iyo ugendeye famine. ku cyo Imana yavuze When you go according to what God has kubera said, kuri inshuti yayo. because you are His friend, Ku cyumweru tuzaganira iri niryo banga ry'intsinzi. this is the secret to victory. Ce n'est pas l'expérience. Not the experience, Ni revelation. it's just by revelation. Iyo uhaye ugendera mu cyo wahishuriwe When you walk ntibingana n'ugendera muri according to experience. revelation, it has nothing to do with your experience. Turi kumwe yeme. Are we together? Ndarangije reka ndikira amasaha yageze ndari kuvuga na Daniel nzaba mbivuga. Ubusa hari aho I iminsi will yaje. continue with Daniel next Ndababwira time. impamvu yirase Nowa turabibonye. Impamvu yiresa Daniel kubera iki? And we are going Muzareba to see ibya why Daniel. God boasts of Daniel. Nibza Yobu. Ni ubushuti. It was the relationship, the friendship. Shaka ubushuti n'Imana So look for a friendship with God, ibindi bisigaye byose. a relationship. Imana izakubwira ibigiye kuba God will tell you inakubwira the n'icyo things ugomba to gukora. come and how you. Izaguhishurira imigambi yayo. He will tell you His plans. Izakubwira ikiri ku mutima. He will tell you what's on your heart. Izakubwira ishusho y'ibihe. He will tell you the things to come. Duhaguruke dusenga. Please stand as we pray. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza, turashima ijambo ryawe ry'ururutse uyu munsi. Turasaba kugira ngo duhindure ko bishuti zawe, dutindane nawe, tugendane nawe, kugira ngo tube abafata abanga bawe, tube abantu bayishurirwa imigambi yawe. Ntabwo uri Imana ya Musa gusa turondora ku butoni. Ntabwo wakwirata Daniel ngo wirate Nowa, wirate na Yobu bari mu gihe cyabo, natwe mu gihe cyacu. List iracyari ndende, amazina yacu yakwandikwaho. N'uyu munsi uracaganira n'abana bawe. N'uyu munsi uracyatanga amaso yo guhishurirwa. N'uyu munsi uracyakingura amaso y'umutima, tukamenya amabanga, tukamenya imigambi, tukamenya uko tugomba kwitwara, tukamenya n'icyo tugomba gukora mu gihe turimo, tukamenya. Ntabwo uzareka tugenda nk'impumyi, ntabwo uzareka turindagira, ntabwo uzareka dukora gusa dusa naho dupapasa tugerageza hadutsindwa. Oya, uzatwereka nyaco igikwiye n'ikigomba gukorwa, kubera ko turabafata abanga bawe. Abamama biritorera, abapapa biritorera, abahungu n'abakobwa, uduhindure gushaka ubushuti, gutindana nawe, kandi agasuka kabagara ubumwe n'akarenge ni presence. Dutindane nawe, dushaka ibihe hamwe nawe kugira ngo tubishuti zawe, nawe uduhishurire byose. Tugiye gutandukana dutaha, wakoze kubiri waha, ujyane natwe tugere mu ngo amahoro, aho turara ukomeze tuganirize. Icubahiro nishimwe
kuratwa no guhimbazwa bikomeze kwibyawe. Tuguhaye amashi menshi n'impundu menshi ukuri Imana yumva kubwa Yesu. Amen. Hobera mugenzi wawe, Greet your neighbor umubwira ngo uzahorane ubushuti n'Imana, and ask them to always izaguhishurira dwell imigambi n'ikiri ku mutima wayo cyose. Mujyane n'amahoro ya Kristo n'insinzi ya Yesu. God bless you.